Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho abaminisitiri batatu yahaye inshingano zo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma gifunze kuva mu ntangiriro za 2026. Umutwe wa 2023 igenzura uyu mujyi urabishidikanya. Icyo kibuga basize bangirije batezemo ibisasu na wa munara uyobora indege bagatwara ibyuma byabo byose, barabona ko bavuga ngo icyo kibuga nigifunguke kigahita gifunguka. Kurarambaye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yashyizeho abaminisitiri batatu yahaye inshingano zo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Iki cyemezo cyafashwe mu mpera z'icyumweru gishize. Ikibuga cya Goma gifunze kuva mu ntangiriro z'uno mwaka nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bigaruriye ubugenzuzi bw'uyu mujyi mu ntara Kivu ya ruguru. Mu kwezi gushize kwa 10 mu biganiro byabereye i Paris mu Bufaransa byo gushaka gufasha abaturage bari mu kaga mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko iki kibuga kigomba gufungurwa vuba kikaba gikoreshwa gusa n'indege mu bikorwa by'ubutabazi. Ariko umutwe wa M23 ugenzura ahantu uvuga ko ibyo bidashoboka hatabaye ibiganiro. Navuganye n'umuvugizi wayo akaba ari Oscar Barinda, ntangira mubaza uko bakiri icyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twebwe karatangaye cyane kumva ko Tshisekedi na guverinoma ye bafashe icyemezo kidahwitse mu cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Rero umuntu yaba yibaza ati se icyo kibuga basize bangirije batezemo ibisasu na wa munara uyobora indege bagatwara ibyuma byabo byose, barabona ko muri aka kanya kubusa bahita bavuga ngo barahari Kinshasa ku birometero 2000 bavuga ngo icyo kibuga nigifunguke kigahita gifunguka. Ibyo rero ntabwo bishoboka, tugomba kubigiramo uruhari kandi twe twumva ko nabyo bizakorerwa idoha aho mu mishyikirano hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na Alliance Fleuve Congo M23. Ni ukuvuga niba mbumva neza ntabwo mwiteguye rero gukorana na leta ya Kinshasa kugira ngo icyo kibuga gifungurwe? Kubwira ko bizaca mu mishyikirano bikavugirwa idoha bitabanje kujya idoha ntabwo bizakunda, ntabwo bishoboka. None gufungura ikibuga cy'indege singira ngo biri mu nyungu z'abaturage aho ngaho bagoma, kuki mu simbarara ko kidafunguka? Yego ndakumva niho baritwaza ngo ni mu rwego rw'ubutabazi. Twarababwiye ubutabazi bwa mbere bakuriye gukora no gufungura amabanki hano. Bo bakenesheje abaturage babatse amafaranga babitse, abaye amafaranga bazigamye yabo ari muri za banki hano. Leta yarazifunze, niba nzifungure izo banki n'ibishaka bwoko gutabara abaturage. Umuturage yabuze uko yishyurira umwana ishuri, yabuze uko ajya kwivuza, yabuze uko yigaburira, yabuze uko yigenza. Kubera iki? Kubera udufaranga twe savings ze zifungiye mu mabanki ahangaha. Bareko rero kuzana ibyo bintu bya nyirarurashwa bavuga ngo bafitiye abaturage imbabazi, nta mbabazi. Mu kanya wari uvuze iby'amasezerano ya Doha kuyo mwagezeho mu mpera z'icyumweru, yarakubiyemo iki, ageze kuwuhe mwanzuro? Icya mbere nka ziriya ngingo ebyiri wumvise ko amasezerano azagirwa na protocol 8 mu ebyiri za mbere twamaze gushyiraho umukono. N'ubu barasetsa ibirenge kuvuga kurekura imfungwa. Bibasaba iki kurekura imfungwa ziri muri Kinshasa? Ko ako kazi twagashinze Croix Rouge, haretse ko twebwe abantu babo bari hano ko twabaherekeje twaba Croix Rouge tukabageza mu bice birimo leta bakaba baratashyiraho mu miryango yabo. Bo barabuzwa n'iki kurekura bacu. Ikindi cya kabiri, ibi bintu by'agahenge baretse gukomeza kudutera, baduteraho amabombe, batera ku baturage amabombe nariya madrone yabo. Nubwo dutangiye kuyahanura, kuki batubahiriza ibyo twashyizeho umukono? Ni ukuvuga ngo murashaka ko ibyo byo gufungura ikibuga cy'indege bisa nkaho bijya mu masezerano yihariye atandukanye n'ayo murimo ubu ngubu? Oya, ariko mu biganiro tubiganire hariya tukabyumvikanaho. Icyo twe tuvuga nuko ntabwo ari ikintu cyafatirwa icyemezo mu nama y'Kinshasa ubu ngubu bagashinga ngo n'abaminisitiri runaka na runaka ngo nimwe mugiye kubikora. Gutese bazabikora batese? Nibajya kubikora muzabarwanya? Bazabikora batese ntibabitaye ahangaha. Uko bavuga ko aribo bafite ubugenzuzi bw'ikirere, ni ukuvuga ubugenzuzi bw'uburyo indege zigwa n'uburyo ziguruka. Nk'igihugu nibo basaba umuryango mpuzamahanga w'ibigendera mu kirere, International Society of Civil Aviation, urumva? Nk'igihugu nicyo kivugana nabo. Mwebwe mukaba mufite ubugenzuzi bw'ikibuga rero ku yego mu rwego rw'imbaraga za gisirikare. Tuzafatanya twese hamwe turebe uko dutunganya igihugu cyacu tucyubake.
Oscar Barinda umuvugizi w'inyeshyamba za M23. Bo ikiganiro cy'uyu munsi cyari ikiganiro gikomeye cyane, cyari ikiganiro cyo kumenyesha abakongomani bose ndetse n'amahanga ko twebwe AFC M23 turambiwe n'ibikorwa bya leta ya Kongo. Leta ya Kongo nta masezerano namwe yubahiriza. Ibintu byose tumaze iminsi dukora i Doha, tumaze gusinya amasezerano 3. Hari itangazo rusange ryasomwe hano i Goma, risomwa no kuri radio na televiziyo za leta i Kinshasa umunsi umwe ku masaha amwe. Ibyo bintu byari byemejwe n'umuhuza kandi byarakozwe. Byakozwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Hari noneho itangazo ry'amahame, Declaration de Principes, Declaration of Principles, twashyizeho umukono kuri tariki 19 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Zari zikubiyemo ingingo 7, harimo no kurekura imfungwa, kugeza n'ubu nta n'imfungwa n'imwe irarekurwa, harimo kubahiriza agahenge, kugeza n'uyu munsi ako gahenge ahubwo barakica barakangiriza buri munsi, batugabaho ibitero buri munsi. N'iri joro rya none baraye barasa uruganda rwatwangiza aho bishe abaturage batagira ingano. Hari noneho ya masezerano yo kubahiriza, gushyiraho akanama ko kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, yashyizweho umukono ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Ibyo byose leta ntabwo ibyubahiriza, ahubwo nk'uko nari mvuze ikatugabaho ibitero buri munsi mu mpande zose, ariko cyane mu misozi ya Minembwe aho bamaze kugota abaturage bacu hariya. Ubu bakaba bahaye na ultimatum, igihe ntarengwa cyo kuvuga ngo niba badashyira intwaro hasi bari batwirwaneho ko bari bugende bakabica, bakabakorera jenoside. Ibyo bintu rero ntabwo dushobora gukomeza kubyemera. Niyo mpamvu mu kiganiro cya none umukuru wa AFC M23 Afande Corneille Nangaa yabivuze neza ko birakabije, ntabwo tuzakomeza kwihangana. Niba twaragiye i Doha gushaka amahoro, koko amahoro niyo dushaka, niyo twatangiye dusaba kuva Tshisekedi akijya ku butegetsi. Murabizi neza ko twohereje intumwa zacu Kinshasa zikagenda zikamarayo umwaka urenga, ariko icyo zakuyeyo ni intambara. Intambara rero yatangiye kuri tariki 21 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024, imaze imyaka 4 irenga. Turavuga rero tuti niba Doha tudakuyeho amahoro, ayo mahoro tuzashakira ahandi mu zindi nzira kandi zirahari. Ikiganiro cy'umunsi rero cyari icyo, ni ukuvuga ko turambiwe. Mu nzira nyinshi ishoboka ni iyihe ubu mufite? Inzira zirahari. Hano kuri Goma turahangaha dufite amahoro, hari icyatumye tuhagera kandi tukayaha abaturage bose. Nagarutse ku ngabo z'u Burundi zikomeje kwisuka muri Kivu y'Amajyepfo cyane, Kondo yabigarutseho cyane. Ese mubyo murabivugaho iki kuri izi ngabo z'u Burundi zanatanze amatungo ku ngabo za AFC? Nyine nibyo twavuga ko ibyo bintu tutashobora gukomeza kubyihanganira. Ntabwo ingabo z'amahanga z'abanyamahanga zaza kubwira bene igihugu ngo mushyire intwaro hasi aho batazi icyo turwanira. Ubu turarwana na leta. Ntabwo twashatse ariko twatangije intambara, ariko twararwanye tugera no muri duce dufata n'imijyi ikomeye. Ahangaha twisanze ntabwo ari kubera ubushake bwa leta. Leta yageze aho yemera ibiganiro kubera umututu. Niba ngombwa rero tuzongera tufate. Ubu abaturage barimo kurya basinzira tuganirenge, abarundi bariyo. Mwebwe muri gihe ya by'ukuri abaturage batari basinzira, bataryama, batajya mu isoko, batagira iki, niko kumva ko batuje. Kuvuga ibintu bifatika abaturage bahumuriza. Bavuze ko igihe cy'inzandiko duhora twandikira umuhuza tuvuga ibyo byose leta ikorera abaturage bacu.
icyo gihe cyarangiye urumva tujye gukora igikorwa kinyewe twitegure za tombe mu minsi iza nimwe mu z'amagambo muzakoresha ariko ibigomba kuba bizaba murakoze